Narinzi ko hari amashuri. Rero ibintu bisa n'amashuri nabiheruka mu nzana nitwa mugoye kura mu Kayanza. Warumaze kuyumva? Done baze kumva yo kari yabuza. Basanze n'umuhungu akunda kwakira abakiriye abizi neza. Aho zino kuvuga hari cyane. Aho hari cyane. Bagedratura aho cyangwa. Wani menshi haraho kuko rero batumva amazi yapfuye. Aho bofisho. Turi hejuru y'amazi ashushe rwose. Bakuye akuntu ushyiramo inkoko ukayipfura buri. Arafise ingufu zo kuba yogira inkoko. Urumva ayo n'umuriro. Mangwa reka akoreko. Umuraneza. Ukodesherisa. Yego. Yo cyasha. Yewe ni heza hasa neza akayaga kaho karatuje gatuma umuntu yimva neza. Mushoko pe Burundi ni bwiza cyane. karibu. Ego. Entertainment. There's a Burundi for the baseball. Hey. Ariko se y'imyaka Prince gutuma ava kuri kamera akagakwenda. Come to Sibitoke and enjoy the healing hot springs. Leave feeling refreshed, renewed and free from aches and pains. Oya. There's only one place like it. No other. Only Burundi. Come and discover what makes this country truly Aho muri ibyo bishamba ni Kongo. Kongo yari nawe mama mashamba misi. Burundi is beautiful, blessed with countless natural wonders. Arashushe. Umuntu yagize imikoshano mu mashuha aca ikihe. Ndabaye umumiliyardere birarangiye. Vraiment ewe. Arashushe. Hari aho n'inkoko tuca tuzosa umunye. Yishira mu cyitera wiyi. Mugano ngaho uteramye woyi. Sha. Oyi. Igitenge niyogere. Urazi erega abantu bavi Bujumbura baje kuzana akabido n'amazi ayanye. Nenda gutsirita nta. Karavye. Diko. Niko sindayikara. Yego. Kuri. Ashi. Zanda ukarabije hanyuma. Senge gasenge. Nibyo. Turaryoshe. Imwe byuko umwaka wa 2026 Uwo mutwaro urawugenda. Nta muntu afite agatenge ngo dutize twiyogere gato kwe. Kubera ibintu by'ibiro gusa ntujyana ibintu. Ntari kuyi. Yoroje menya aho yikura hariya. Nari kuyiyoga. Sese nakuzane. Mugabo osha. Oya. Araturi. Oya no kwicucira dukeduke. Oya hari ayo boga hari. Bo bariko baroga. Gende hariya na. Gende.
refreshing bamwe yageze ntakaje mu maso ho ofisi no my skin yende batashanje turabonyere tu Leave feeling refreshed, renewed and free from aches and pains. There's only one place like it. No other. Only Burundi. Come and discover what makes this country truly unique and different from the rest of the world. Visit Burundi. Leave feeling refreshed, renewed and free from aches and pains. There's only one place like it. No other. Only Burundi. Come and discover what makes this country truly unique and different from the rest of the world. Visit Burundi. akakana ba ari n'abanyarwanda yako barakina bakoma biziba tibiziba n'amazi meza arera none eno yabone kunasa amada suko nibiziba Refreshing breezes, rivers, kuri benshi irangwa mugamwe neza kumenya umutwa Ndabona gufata ntubasharure. usane ntawo Urya abayo gukoresha inama cyane batugakora. none ko jewe nje kumusirife yambwira ko mwamwize kama yamu barasengera mu mazi Ugiye ntabwo gushyira mu gihe herujya rugabo nane oya yambaye iboka basi kandi twabaye nayo yatuza n'intoza twiyo oya gusa yego blessed with countless natural wonders. Refreshing breezes, rivers, lakes, magnificent hills, mountains, and natural hot. wagaye none ga keza wahantu baroha oya sendi para mashuka jere ibintu bisa n'amashuri nabiheruka mu nuzana nitwa mugoye kura mukayanza warumaze kuyomba none baze kumva yo mu rumonge ego shano mu rumonge ari gusa nanyo na special twasanze n'umuhungu akunda kwakira abakiriye abizi neza soko hano hantu mu misi sanzwe abantu baraza twakira abantu benshi batandukanye bavuye mwaka batumira amazi kuvuga aya mazi kugira ati hose aho uzi no kuvuga hari ishyamba aho uzi hari ishyamba twageze turatubura aho turabona wani menshi hari aho kuko rero batumira amazi yapfuye nawe twabwishe twabwishe yasanirwa bisigura ko umuntu atorana hajya mugasanga naho nyene arahari mbajire turi hejuru y'amazi ashushe no kuvuga rero ibipimo ubushe kugira tumenye haraje abantu bazana barazi arashushe nayahuje mayenzi madogo mbanangana umuntu yatubwiye hano ngo urashobora kotsamwe inkoko bakoya kuntu ushiramo inkoko ukayipfura gura arafise ingufu zo kuba yogira inkoko urumva dohoza n'inkoko nagari barazana arantu hajya bikora bakura ko matwara yonyene bakaca baterera ngaho oya batagenda kuzibagira gusaba bashyize ngaha kujya ukuntu bashusha amazi kugira bijya bintu babikure bijya mbimba amababa byonyene urashobora guterera ngaha amababa wapi ntabwo byonyene amazi aguma banywa kibazo nyina chakumanisha nora nani ndago yatikabanya ibiro hitwa gute rero ngaha ni kuruha kuruha nahora ndahumba kwe mama joy wona warumva kuruha bari bwatsi kora kana yo umviretse
ayo n'umuriro mangwa reka akoreko no kuba turi timu nini ya Ndupako kwa turamutse tuje kwakiriza abenegihugu mu karere Dene Deje aratubwira ati ahantu mu karere genda hazi uyu ni commercial murabona umuyobozi mu harimo n'uganda niwo mbere akoreye ngo ni 85 no kuvuga ngo abura gato ngo yitwe ajya amazi ya marke ya Sambo yashobora gucira umuntu rero kwahageze ko haraba mu kuri Burundi ni bwiza cyane nanatangaye banyeretse ko hajya habuye gatoye uruhande rumwe ni muri Kongo hepfo haruguru naho ni mu Rwanda ngo kandi ngo batoboye hajya ngo naho nyene byose mu bantu bose turi kumwe hano ubutarabugayirwa n'ubu uri impuzu tugende tukoke nyarose uwo ni umwana muto ariko prince na mugaba araryoshe kubera hano humura neza ukodeshe yo cyasha uraba passport uko bafite amasonima naje kuruha nagendeye mu ntara ya Cibitoke ndashika no ku mashuha ahantu bita ngo kuri numbi yose ndabizi ko mu Cibitoki hariho amashuha mana we banyeretse hariya ngo mu Rwanda hariya ngo mu Kongo nose mbonye ibintu byinshi we ni heza hasa neza akayaga kaho karatuje gatuma umuntu yiyumva neza mu Cibitoke pe Burundi ni bwiza cyane ndabuduza turago fatina urahaswe kwera amajo yarahaswe gusa twemere ko yarakumbuye na Keya twemere ko na Keya yarazikumbuye natangaye cyane aya mazi ngo ashuje kadire vensa ibaza ageze kwijana ageze kujana naho byoca bigenda bandu muze imahwa ni mahumeka kuruha ugiye masha wewe kandi turi kuruha bantu b'Imana muze kuruha turaba amashuha twoge ngo amashuha ngo amashuha kuri ibintu byinshi twakurugisha mwisi karibu rero na Sheriseri yarabuze umugabo agiye kumuronka aha nyene ngo ndabibe aba diaspora bashika nka 10 bagiye kwisuka mu kwezi kumwe ngo nduba kurugo nivyo ko twamushera imbisaga mara ya ibaze none yoca zubunyana cyane ufise nutugabire ikintu n'ibyo abandi bamama baraho bangenzi ndabakora kirimo amazi mbwa mu ega commercial niwe yavyanse niwe atabikunze Springs. Welcome to Burundi. Come to Cibitoke and enjoy the healing hot springs. Leave feeling refreshed, renewed and free from aches and pains. karibu Come and discover what makes this country truly unique and different from the rest of the world. turihumanura nawe ugahumanya sha Burundi is beautiful.
neza wenda kutarangiye hariyo nabonye Refreshing breezes, rivers, lakes, magnificent hills, mountains, and natural hot springs. Welcome to Burundi. Come to Cibitoke and enjoy the healing hot springs. Leave feeling refreshed, renewed and free from aches and pains. There's only one place like it. No other. Burundi is beautiful, blessed with countless natural wonders. Refreshing breezes, rivers, lakes, magnificent hills, mountains, and natural hot springs. Welcome to Burundi. Come to Cibitoke and enjoy the healing hot springs. Leave feeling refreshed, renewed and free from aches and pains. There's only one place like it. No other. Only Burundi. Come and discover what makes this country truly unique and different from the rest of the world. Visit Burundi, Batubwiye Focal. Burundi is beautiful, blessed with countless natural wonders. Refreshing breezes, rivers, lakes, magnificent hills, mountains, and natural hot springs. Welcome to Burundi. Come to Cibitoke and enjoy the healing hot springs. Leave feeling refreshed, renewed and free from aches and pains. There's only one place like it. No other. Only Burundi. Come and discover what makes this country truly unique and different from the rest of the world.